مرحبا جوارا هم خير هاتن قناة برتوك حزي ازيد في فيديوي دا بحثا خواندن خوي مها آداري بكم وكي هنزان مها آداري قديا ومها نيساني هم مها نيساني برمدي شي هم هاتن نافا مها نيساني ازي جوارا بحثا خواندن خوي مها آداري بكم جبر كوي كي هنجد زان وكي رزي فيديو از بحثا خواندن خوين مهن بوري دكم وتخوازم هنج بحثا خواندن خوي بكم هر چقاز هن دبن فيديوي دا ننویسینجی از گلک جارا دپرسم و از دیسا دوباره بکم و دمها آداری دا مها بوری ام بیشن آداری دا چند پرتو خواندن کیجان پرتو کن نویسکار آنجی هند کارن کرته نرخاندنه که درباره وان پرتوکان دا بکن هم اف خواندن وجه بو مدبن پیشنیاز و اجی خواندن خوش بو و که پیشنیاز پارودکم دبه belki و پرتکین کو خواندم جی هبن آخر این کو نه خوانده به آنجی با چاوکی نو belki هند کارن لوان پرتوکان بنیرن و جنو و belki بخوازن دسان بخونن آخر ام بیجن داوی انجا دبه ام بحث خواندن خو بکن ام حسب گریه محاسبه خواندن خوین مهین بوری حتی کوج دست نه هات چه بکن کرم کن از درباسی پرتوکان ببم وكا فورمات بس سريدا برتقال نشاني وبدم برتقال كم من ذمها اداري دا خواندنه اف برتقالانه دست بكم مها اداري بمسنويه مولانا جلال الدين رومي اف سي جلد مسنويه مولانا جلال الدين رومي من خواندن 6 جلدن 3 جور مهنه خواندنه جاليه شاردريه کونیای و هاتنه چاپ کرن اف مسنويه جاليه ملا احمد شرف خانی کو کردکی روجلات کردستانی هاتیه ورگراندن به تیپن آرامی بشرا اف به تیپن لاتینی هات بول تیپن لاتینی امبجن هاتنه ترانسکریب ذکرن وساتي قوتن او هاتيه چاپ کرن او وگاج بردسمه امتکارن بخونن هند کارن صحافان انجی هند پرتوک فروشانجی دسات کارن پیدا بکن شوارا دبی بشکلی بگرن چما من صاحب خواندن زیدن خواندنش بلکو زمانی بشکل زحمت yani kurmancıya yani اكو امبيجن لباكور وال روجلات مخابن بشكل فرقيه دنا بريدا وفرقه جديك اكو تيجيشنا ما بشكل زحمت بك براستي جبر بشكل شرمن وامبيجن بيفان ونافرو كتشبولي اخر مسيحب باواكي قدانت بكورتي يعني شو بحث مسنوية مولانا جلال الدين رومي فيديو كل سيرشكله هند كارن ده فيديو تماشا بكن از نهار دفر بشكل بحث نافيرو كوي بكم دفر ده مولانا بحث تشيروك عندك يعني تشيروك بيجي وشيرت بيجي لفردك جبالكو كسك التصوف اهل التصوفيه شو مولوي وكان بيجن درجاهي ونوكي وهيجي هنن قالك شاغرت وشوبينر نوي ام بيجن الدنيا يداول باجاري وكيدن قالك جيان هنن بيقومان امجن تصوف ويش قال كتير رخ نكرج هن عالين درن لازنا كيف مدري از بحث نافروك بكم تسن وكم قلت شيرت بيجه چي يعني بيجن بحث چيروك كده داويه چيروك ده درسي يعني وك شيرت بك درسي جفر ور بقر نصيحت که يعني بقشتي براستی بحثا وید که لید ورد تشتا بالکش اوه کش بو مچیج بو ام بیجن بحثا کردان دکه يعني ناوی کردان راست کردی کردستان ام بیجن ده برهمی دا برهمان دا درباز دبه از وقت نشانه که بد جواره بکم belki mesneviyen Mevlana hemiş Ali Mevlana jine hatne nivsandın. Evş tişteki balkeşe geleki wan Ali şagirtin wi hatne nivsandın. U jwan yekşi Hüsamettin Çelebi şagirtin Mevlana Celali şagirtin Mevlana Celaleddin Rumi o geleki kedawiş de mesneviyen Mevlana da heye ligori gotının. Ve ki embejin لفر بحثا كردان كلا مخيس كريا دبيجه بكردي بيجم انكو اف كيش بحثا تشروكه كيتكه وسا بفيهوي دبيجه ودقالك جيندنا هنا اللي مخابن ازنها نكارم هم يجورا نشاني وابدم لي يعني شيرت بيجي كي مولانا لفر هي كو مثلا شو تشروكن ديني ايني سر دين هر فيد بيجي ودا اخذه تخوازه يعني ببقى اهل التصوف انسان من اهل امجن مولويتيه يعني بهواك باكي او كمولويتيه شاغرتي ويد دو من اخر بكرتي مولانا امجن بحثا فيدك چیروکن پیغمبران ولی و شیخ و نظام پاشا و وزیران فلان بحث سروانان درسان بس و سر آجالان جی گلک چیروکن دستا مثلا اوکان دینی و فلان و شیرتی امجی چیروک بیجی ود بیجی bu kurti Mevlana vujbo betir agahiyan kenemkin videoya kumun derbari mesneviye şekuru dur dajimin disa gelek bahsa mesneviye hin aliyendin kirine. Biştawarin ez hatim romana kurdi edebiyata kurdi. Muhas ezdim ha adari da jinuva de ve sala 2023 ne adari da
adari da destpêk bû Mehmet Uzun ji nû bixwînim. Ne tenên romanên wî berhemên ku ser Mehmet Uzun jî hatine nivîsandin û ceribandinê wî jî tê de û min bi vî hawî dest pê kir ku pirtûkeke em bêjin analîz lêkolîn û danasîneke ser serbilindî û serkeftina romana Kurdî wek Mehmet Uzun. Behsa romana Mehmet Uzun dike. Nivîskar Maruf Yılmaz weşanên arê hatiye çapkirin. Divê pirtûkê de şwa di nav de analîz û lêkolîn û danasîn dike lê divir da Endivir behsa nivîskariya romanivîsa Mehmet Uzun dike û wî em bêjin gel hin nivîskaran û hin çi Kurdî edebiyat û ad cîhanî da dinirxîne. Behsa hin em bêjin taybetiyên Mehmet Uzun dike karanîna zimanê wî mijar û em bêjin jiyana wî dike. Bi rastî baş e lê di hin xalan da gelekî em bêjin ew kenin yani kêmasiyên wî henin ya herî muhîm ew e ku yani em bêjin pirtûk serî heta binî tenê pesna Mehmet Uzun dide. Yani ser rexneyekî ew nake. Hema tenê mesela pesnê çê nabe. Yani min gelek cî xêz kirine û min şeh jî danîne hani min şirovêj kirim gote ev ne durist e. Yani ev kirina ne durist e. Belkî ez ne zêde ser ew kim jî yani hê ne pispor ev mesela belkî pisporî be ama bi qasî ku em dixwînin em dibînin yani bêguman Mehmet Uzun di romana Kurdî de navekî gelek girîng ez vê inkar nakim. Ber ku şwa min jî nûva dest bi xwendina romanên wî jî kirine û berhemên wî dinê jî lê divir de biçekî heqî jî li hin nivîskarên Kurd jî hat nekirin ji ber wê ez dibêjim Maruf mamoste Maruf yani temam berhemekî xweş nivîsan diye lê dibe gerek belkî ev xalanan jî bidane ber çap lê dîsa jî dibe bo ku hûn jî Mehmet Uzun biçekî nas bikin bizanin derheqê em bêjin jiyana wî ne zêdetir em bêjin berhemên wî roman nivîsiya wî dibe ev bo xwendinê baş e. Dema ku me dest Mehmet Uzun kiriye hewce em romaneka wî jî nîşan bidin û min bi romana wî ya tu ku romana wî ya yekemîn e ji xwe ku bi Kurdî nivîsandiye heft romanên wî hene hawara dî jî lê du cildan pêktim ev ji weşanî îtakî hatiye çapkirin romana tu ev roman bi du awayî em bêjin du beşin roman du beşan da dimeşe bi Kurdî çîroka romanê ew e ku ciwanekî Kurd bi Kurdî Kurdewariyê de dema ku pişekî mijûl dibe duan salên ku diyar e li Bakurê Kurdistan û Tirkiye ji xwe em bêjin dewletekî eskerî militarîst e ev dewlet jî yani mesela Kurdî de qet tiştekî qebûl nake mixabin ev ciwana jî ji ber wê sedema Kurdîtiyê tê binçavkirin û pişta çe zindanê û zulm û zordariyeke mezin ser dest pê dike û divê zindanê de jî bêguman jêra weke medreseye Tul Yusuf weke em bêjin dibistana Yusufiye weke Yusuf pêxemer dema dikeve zindanê ji xwara lûrê medreseyekî ava dike weke me gelek bi kar hanî axir divir da jî ev heye yani ev ciwana dikevî bi xwe nabe mamoste lê li wir rastî gelek mamosteyan tê ji wan yek jî gelek em bêjin navan nêz ve nas dikin Musa Anter heye İsmail Beşikçi jî em tê de dibînin û divir de münaqeşe pêk têne falan wek ders merov dixwîne aliyekî da jî ciwan bi tena serê xwe de odeyekî hucreyekî tehrî da li gel kes xatunekî kezî ne kes xatun ji xwe destpêk bi kes xatunê dest pê dike ev behecekê kêz haywanek ajaleke kêjê we kêz heye weke bijin behecekê piçûçike we tiştekî piçûk e li gel wê axaftina wî heye serboriya xwe behsa çîroka xwe dike ji wê re bi rastî ev jî awayekî cudayekî em bijin cureyekî baş e di romanê de em bijin destpêka romana xwe de bi kar haniye yani li hengê wî li gel em bijin haywanekî ajalekî daxive bi vî hawî behsa wê serborî ya xwe dike û behsa wê êş û elem û wê serdemê dike ku em tê digihîn yani duan serdeman de çi hatiye jî xwe bi Kurdî Mehmet Uzun bi xwe jî tê de heye lê pişta dawiya Pirtûkê de axaftineke Mehmet Uzun em bijin heye ew axaftin derbarê roman vê romanê de kiriye piştî çapkirina vê romanê li derekî konferans digire duê de wê axaftinê dibêje her çi qas Kurd em bijin piçekî em bijin jiyana min divê romanê de hebe lê divê bi giştî newisa ji ber ku honakekî di romanê de heye ji xwe rast e roman honak e wekî din romanekî realîst e ji xwe dema mirov dikune rast ji jiyanê roman
مجال ويهاتي ورقتن و مجال قلت قومي نجي شو جياني يعني ده ما دخونم يعني نار غريبة شو ويتشب أو هميج بنا هي جوان خراب ترجي الظلم زورداري يعني كل وان زندان تشبونه شو كم زده آگاهترن إنكو جياني إنكو ناس وجيراني واني عم بيجن قلكي ده باف خوش كبراي وان جياني شو بهتر هستكن دزانن كاتش قومية لآخرهم جب سافي رومان يجدسام ویژه دبینم و ازش خود وی سالی همی رومان مهمت اوزن بخوینم جنوبا و داویه داجی مخصص از به وی مها آداره مهندسانه به هلبسته داویه لبینم زوبا بو من هلبست نخوانده بو مخصص از هلبستا پرتوکا ماموستم ظاهر کن یا هری داوی آسویا پیوین سرمس جو شانخانه نوبهاری هاتیه چاپ کردن افجی براسم ماموتس ظاهر کایان اتکارن بیشم فرمک نوشه و که نود هلبستا کردی داب کارتینه و ev şevayı geleki acibe yani çavan bijin yani binirin rupeleki ustalı hember ve hundukhinen yani şekli embijin cudaya yani yeni bir sanda helbest edacı ve kidin liver nahamego helbest liver mamustem edim peyveke nujbo helbesti yani embijin şairi uje şair uje helbest kar bikardine nevşe jbo helbesti nevşe karcı jbo helbest karanji helbest van emtkarın bijin hatiye bikaranin براستیجیم زمانی کردی زمانی که کبار نازکم و پیوان نوشه و نوشه کاری دموکتی گوتن و چکی daha خوشت که یعنی راسته آخر اف پی شوات فرهنگین امجن کردی داجی راستاتی او ماموسه گلک لیکولینج کنه درباره امجن چوان پیوی دا او مجاردن دا بوی هاوی ادکارم بیجم یعنی براستی باری ماموسه تیرو تجیه اف فرماوی شکلاوی امجن شیوه یا ویا نو ده هلبستا کردی دا دنگه که نویه او من گلک زوق جی گرج خواننوان هلبستان او ده هلبستان دا براستی فلسفه او دیروکه کو زانینه کو عقله کی باش هیه تگیشتی هیه کملی تدا هیه وجه بحث گلک مجارو بحث امجین گلک دشتان هاتیه کرن کو evji لگور چارچوبه کی امجین چیبویه او دیاره نوشکار yani eko nevşe nivisan diye nevşekar zahiri kayan yani de helbeste da brasi hakivi dede emtkarın via bejin le زمانی که نه حسانه زویج ببیجمش برکو هلبستکی بلنده یعنی نوشه میشن ظاهر کن ما مست ظاهر کن استکاوی بلند هیه و جیس اعتراف بکنم برکو مخوان گلک پیوین کم نزانی به هبون مخابن از فرهنگ دجراسی گلک پیوان نه هاتم از روزی که تکش ما مست وان پیوانجی بپرسم و روبرو صحبت بکن درباره پرتوکیه اون پرتوکیه یه دنیجی هنندیسان آخر داویان مهی بوی هاوی من هانی بو مها آداره اف پرتوکانا مخواندن از بکورتی دسا دکارم وان پرتوکان نشانی و بدم و که هنجی دبینم پرتوکیم کم من مها آداره دا خواندن اف پرتوکانا بون وسا نشان بدم هیویدارم هنجی بحثا خواندنین خوی مها آداره بکن دبن ویدیوی دا بنویسینن شکرم خوش بیر نکن ببن abone ویدیوین مبارجی بینن شروعین خواه لزیده بکن و در دور خواه رجی پار بکن حتی ویدیوی که دنجی لخواه باش بنیرن و بکردی بخوینن